kita malu Yesus kasasari koromomori ai soko iwa sinununda kadang kotonggu Yesus nasoliho ai soko iwa sinununda kadang kotonggu Yesus nasoliho kadang kotonggu salilu di Yesus. Kano misi sa takad isuang sambayang. Kinarahingan isuang kerajaan sorga, kasuabon na sabat iti, o si kawihay tu nakano kagwihay dat tinumimong, magisisa yahay, isuang gat pinsingilaan di boros-boros no. Tinasambayang dahay isuang aran ni Yesus. Amen. Tiyo sanong kasuabon, sanong hari sabat kumadati din sanan. Puji Tuhan tu kanu tokod kapag yampay kagu kusawon bay no. Arayaw to kan kinarahingan tu kasuabon da bay no kanu takopod kapag yang sangis. Kanu takopod mamuhobo. Korongaw takopod bay no kokito. Kapuriman toko dot berkat dot kaundarangan da pinatak da kinarahingan kumadati. Kasuabon na po bay na hom osogit tomo da hitid dahay. Kulom na kurolo tu osogit tomod gisambot miagali momuhaon-haon bo. Gagar-gaga randit munung gagar-gaga randi munung iti bay no nga yati na matuti pamagunan iti haratimpud osogit haratimpud alasu-lasu rumasam magadaw harohot dangadaw hara nagi kamondo dong tuong. Bayno na po hom alumi sa pelajaran dati harapon dat ay anaruh ko piulo kituluh dot tulun dawagu. Ino po hiduot tiko talut kasuabon di nakatalib nga nakawaya toko dot pengkukuroh toko da sebagai pananud da kinarahingan nunuh nangku it okitoh dati apatut dati da paburuon irih nadangay it pinsing balan pinsing ilan dati dot ay papaindalan. Bayno karait toko di kaguh dot maya do kasunsudon ni dinawayan dati di piro-piro kasuabon di nakatalib. Mengimbulai toko di kagulot kamoyan dot tulun dawagu. Manusia baru, orang baru. Intong ako no Facebook di kanihab nga harus sangulo na ang tutunan ko. Sumandaki dilaid nga nakasawon na kanta diri bay no. Uhota ko no hit PA katutun kad ikuh kangko. Ako I said hod ato tutunan da tulun da sabah kasi nakuroh kasi yo didit naguaguh di kakitanan ko siya kangko. Kamuyan ko na panaguaguh nga okon ko miagali na tutunan ko. Katutunan ko ditulun. Nga okon ko miagali dit natutunan ko kinakitanan ko siya. Kamu iri nakanta kamundo naguaguh hidit ya di bagi wagu manusia baru. Nga suway di kinawaguhon. Ilo nat ato ka ay lanong pa yung kukura ralan itit ralando karohanian itit pananud da kinarahingan.
Miagali ko mon tokod toko milad agaon mo. Harohi o kito dati dot ogirot temud. Koila ay ko koki to nunga suai no di penampilan di siya. Harohi it woyo sa huyut kada nga koki ton suai tadaw nga iri nagiot ay nasili do woyo on. Iti nati komondaralan ko po siyon adati oilan adati orikot tot memusarawo pengkukurohot kasunsudan. Hari na ko iya dikasari ko kasimban da ipoy susuai ko pengkuro. Nga ina po hit pasti nga iti na po kasunsudan da karohanian dati nga ihati no hot kaylo papaburo. Ihati no kaylo hingga hawayaan dati. May dati imbulayay isuanggot Efesus, kitab Efesus, buka 4, ayat kahapadam turo. Mantadidi poborosanku potopotonku kumado kayu isuang da kinorohingan. Kada na di pimpasih dat miagali tulun-tulun dit amuk katutun da kinorohingan. Miampaid i pemushandaman dielo dit aisok ko ngoyo-ngoyo. Magakun ko ya ko katutun da kinorohingan. Pengkukuro magya ka mo yan itit katutun da kinorohingan. Sekira na pod muhat ako dat katutun ko di Kemlin Roy kangko. Teko katutun ko di Lady Latun. Hari mo nang katutun nga sekira na pod ay hinahisyad isuang iso at tinimungan. Yagal ko grup WhatsApp. Kapag itutun-tutun to koy nga sekadar dot ay ngaran atutunan to koy siyod mantadi ko bolotokon daw. Atutunan to koy siya sebab dot kakikitanay na po nga gumu na oilaan di siya. Nga ay oilaan na suwang ko piyo. Atutunan to koy siya dot sakirad o bintogod. Nga tapotin ako katutun ko piyo kasyo. Katutun ko doho. Bobos-bobos am isiyo no rika. Nga ako koy lompeng kukuro ko piyo kaboboyuhon ko. Hali piya mangis-angis nga milo ako tutit tumogod ko pengkuro. Ilo not ato koy ay nga tanong pengkuro ko piyo. Okay? Jadi tuhot na pa dati dahilad ayat ko po dam turo ilo nga hari nang kudidat iyoho na pati nga katutun ko piya kinorohingan kamu. Kada dati po hot ako matulun da suway. Nga ihati na muhot ilo. Tapat tinangkud katutun ko piya kuti kinorohingan kamu. Miagalid dit ngon na po boroso waya aito mo dilo nga miagalid dit susah to koy dat mengimbulay ko mo nilo katutun da kinorohingan. Dawlu nagidik katutun da kinorohingan. Kamoyan na tulun dat diri sendiri nga to koy katutun. Ikaruhang piro na linay do ko mikaruhang. Anui asang kadat pengkukuro kapihot kaulunan di siyo. Ato koy kaga ang pengkukuro kaulunan halipiad piro-piro na taon mikaruhang. Dawlu nagidik katutun da kinorohingan. Okay? Nga ikalansanan dat ay samakan to koy lapeng kukuro komondat katutun da kinorohingan sayrad apupusan datitit panambarasan da kasuaban na bayno. Miampay dat pengertian dit ikatuwongon osadu o kaposyon mantadi koy sisan do kumakinorohingan mantadi ko bosugon iharad isuang diolo
om mantad nagi kadau dit kotilon da ginawa dilo. Jadi kakikitanan na padi nga haro piro-piro hot nimbulayan na paing kukuro nang kuti kamoyan dat katutundat kinorohingan. Ina pa hinoray tanda hiti nga nuno. Pengertian yang gelap. Paing kuro nang gati kamanda pengertian yang gelap. Ina pa hit kakikitanan dati nga ay sakoing kokoton. Kamanda tulundat samar-samar. It ay muayan kopi iyo. Sekirad nudi rati dat iatih ka nga papinono ruan tamodo boros gisambat toko kailohom nunuhak borosan ditulun. Jadi ertian toko padilat pengertian yang gelap nga it ay muayan ng paingkuro. Toko kita paingkukuro hot ay koing kokoton di siyo, pendirian di siyo. Right na poko isuanggot Adventist. Iyo, toko Adventist nga ay soot koing kokoton, ay so pendirian di kakitanan dati. Tidak jelas, kadido malayo. Om suai kairi, in pay kaposian dialog nga osadu mantadot koy sisaan kuma kinorohingan. Paingkuro nang kugati koy sisaan na kuma kinorohingan. O tumbayaan toko dot ay ina po'y komondot misiso kumakinorohingan nga haron hubungan pribadi kumakinorohingan. Kumayan na po'y tampinay nga ina po'y tuhat datid haray nang kudidot katutuno kung kopya kinorohingan iti kamu. Sekira na pod ay soot kay sisano dot iya kinorohingan nga iso no hot popokitod iyati no po nga takay katutun kopya kumakinorohingan. Paingka nagi kadaw ti kamanda kabosugon kokodohon do ginawo. Otil ikamon kud otil hari karaitot ogulat otil nupo dagil okodow kamoyondot milok kamoyondot milok kamoyon milok kamoyon. Ayat kahapadam siam kapurimanan diolo nainggararan no tumpul nainggaralan ay so na komunda kapurimanan. Suai kairi gisambo iolo na po nga papatahak ko kaposian diolo kumakorohian papaindalan miampay nunu na pohot kapolidon. Kamoyan na po itong pinay nga papaindalan toko dot kaposyon sangkiwal papaindalan do kaposyon miontok do korohian do sendiri. Namamaduli nunu pohot pananudan no. Iri nagi hara timpu-timpu dot ay sira de hari kantakan dit toko atumbayaan dot paindalanon di kumasuk itulun dot sosongulun. Nga muhot na ginawa datid ay SDA kay siyolo. SDA kay siyolo. Kakumo no pa dit muhot haro no po hituhot datid miagalat iyodi nga toko atumbayaan no isiyo no pa nga sangulo no pananud do kinorohingan. Kito datid ay nadadi apatu ti siyolo ka. Labi pundad sebagai sangulo no pelayan do kinorohingan. Wayoon tokod isuang na gereja. Ina pa'y kaboboyhon dati nga tidak selayaknya sebagai sangulo na pemimpin gereja tuhot na pandadit kaum balutan dati nga akon ko ketua garaja kay siyadi mimbulay na mati tuhot tut yadi akon ko
diakonis kay sidi ka. Muimbulay no pay tuhat datid miagalidi nga popokito dat ay ino po hipaindalanon dati paindalanon ni ditulun ni nga ako piyontok do korohian da kinorohingan ila ni kamoyon dat papaindalan miampay dat korohian daw sendiri muhat ako na ay SDA ka SDA kay silo ka hari tuhat dumiagalidi kaduna po da miso ay siyo kaduna po nga inapay korohian dati lo nga haro nga iyo kayo na pa nga okon ko miagalidi iyo kayo na pa nga nakapinsingilo ko dot nakatutun di Jesus puji Tuhan tu iati na pa nga nakapinsingilo nakaylo nakatutun to ko di Jesus mantad na pa di dinoroy tandite no dot haro nung ay lokomondo ko bosugon kokodohon do ginawo nainggararan no hikapurimanan papaindalan na tumano do korohian do ginawo sendiri iri na po di nga natongkya dan dati tu nakuro iati na po nga akon ko iyo di tu nakatutun to ko di Jesus to po tinangku dat sera na po nakatutun nakatarimo to ko Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi iboros ko piyam iyo ko na po maharo hiot ay kinasimbanan dat opurimanan ako harohi ko pura-pura no minsan nong sanong sakirod ikaw boborosan dati di laid kaponsu kono di nga nakasimban di kaboborosan no nga ato po tinangko ko piyan nakasimban ko pura-pura no it popakito no nakasimban nga iri kasari ima tumano dapat hitid ay ayat katilambus kakuaan na po nga iyo ko na po nakorongo karait di Jesus minonorimo ko dit po nantudukan isuang di siyo tumano do katumbayaan it paingin talang maya di Jesus patutot noko pinsingilo toko nakatanud na dadid dit panuhuan tamodon maya di Jesus iri na po di nga iyo kayo karait do kaposyon do kaudi nakatalib ayat kaduno podom duo mangidu tokod di kaposyon do laid mangigit to iswanggot kapolidon miampay nagid di korohian di manumpalid moid iyo ko no pa nga iwaguhan iswang dot roh nagi pamusarahan do kayo ino padihit apatut dahilo harus sa itong Pinay harus mesti di harus semudusun iman ko piyo nga man to ko di tong kiada itulun da laid ikaw boboyuhon dati di nakatalib nununang kuri ino po inoretandat hodid ayat 22 nga iati no po nga monongkiad to ko di ka boboyuhon dit manumpalid iswang ayat 2 podom talu moydat iya ko na pa nga iwaguhan iswang daro nagi pamuhandaman man to konondo guno it tulun dawago man to ko alana itulun dit laid osilih to ko tulun dawago iati no po nga inuman wonsoyo tumanu do korohian da kinorohingan isuang katapatan kapulangon di poin topot apatut kopio man tadi di
Saira na pod iyati na po nga itulun da laid man dati patamo om mandi dati tinggalan na ditulun da wago. Nunuh nang kudihit koboboyuhon do okito sebagai tulun da wago. Hiti na po nga harot piro-piro hanuman imbulayay. Mimpu nilat ayat kedua na po dam limo. Nga ato ko po katilom busilat hodit ayat kedua na po dam limo nga rohyan ako papabahagid isa pengalaman dinawayan ko sendiri. Muntak na po daw kayo hit mumaguna da karita dat inapoy kalas daw nga memakai minyak tumaw. Tumaw ka rin. Minyak. Ino pagyahit ihirip payanan dat minyak lachidi. Nga harang mo tigyahot duo, haro iso. Ino pay duo nga pisungkuan di hirip panuangan dat minyak kabirik. Nga ino pay tsuway nga ay pisungkuan. Haro pisungkuan, haray amo. Jadi itino po di karita iti nga ino po panuangan da miyak da kalas nga pintabilang kamantadi hirip panuangan da miyak kabirik. Mantad ko ino po hit payanan nga oniting. Akito tako di miyak dat murong ko o pulang. Kakito kunohom no ko itom-itom. Ino pa day pinanuang ko nga imiyak kabirik kot oniting. Nga mo ito ko na po boleh nga ako ikombal ako rongod bagi saya itu minyak break yang journey ka. Kau basan no po nga bagi saya minyak break kan no po nga putih kamera. Ukuro di minyak birik kat opurak kat na soro ko nga kau basan to no po nga putih kanagid mamarayti oniting. Okay? Jadi mantad ko oniting ipinanungo idi pinayanan nga atul ikamanda lutsinar o kito o itom. Nako itom. Jadi man padadi nga man iduon di hit miyak birik. .3 ko .4 okay? Nga .3 nga haray mo ti oniting gaway no hay. Mantad ko sangulun ay sa karuhang got mumunsoy. Ngayon na po siyo po ilo ka. Ngayon na di paganud di tisu. It obinsiyop. Na pon songo dahirid panuangan di tumaw. Kain na kasiyop pagano kagu-wagu. Magay idi. Umay na kagu. Apo naik ko piyo naik no di pamagayat kagu-wagu. Gisami dat ina pa di hirisuang idit payanan dat tumaw di nga narasak. Narasak ko di. Tunguho na di wagu. Haran na taluta daw intay kagu. No koy tom na kagu. Adi. May na kagu. Ngoy na kagu lihungay. Iduo it ngo siyo po ihiripayanan. May na kagu siyo po gisom narasak tunguho kagu. Bobos-bobosom sa minggu nam nakaitom na kagu. Nakuro. Kakuaan na po nga akon kunuman tingalanay. Nay no iduo ihirid payanan. Man padadi tong pinad imonopot kapyo nga iduo ni payanan lihungan milon na po lihungan dat sabun timbakon di tangus damong idu diwaig kuaan nun do nga di minyak dat miyak gata ikumundara bagris papasangon suangan da tumaw ngoyo lunggara hi na tayar kaman lunggara ini pol dahirim po mo na po nagiso mindad
kasimban itu mau dahiri. Nah, boleh ka manudok ko hari Sabat. Nakurah tu aru hayam mitom kago. Kakuan no po nga nahirip pa yan na nongon siya po. Iri nongon siya po tunguhon kago. Siya po tunguhon. Siya po tunguhon. Ay alay dom o tanduliit. Miyak dom mitom. Pinanudukan na padhitid pelajaran dati kasuabon da bay no nga. Iduon dati tulun da laid. O gunoon dati tulun da wago. Nakura to kagumuan na po jamaat dati inapay kaposiyan nga ito'y mito. Haro no to nga taluta daw sa minggu, sa bulan daw kita dati pensanong. Amo pa alay di dihom o tanduli ikaposiyan di siyo. Kakuaan na po nga minamarisi na po siya di tumaw dahil payanan da kalas nga nay na siyo po. Nay na siyo po tunguho kago. Mila na po, idoon, gantian daw wago laki. Yung manapot ko piyo. Iya di, nabadaan na rin mo. Nga, megal na paganda, ladong karitalom, mandati ido, barisian, susian, sabunon, koringon, papasangon ka. Jadi paingka, nagid isuang na kaposiyan rohani. Dati nakura tu, atanduli, to ka di kaposiyan na laid. Inapahit kaposiyan dati da laid nga milaborasan dat iti na di anuman to ka ganti ay iduo iti rasok. Ano kay kita po ningalan iduo pa kayo sa luar iri kasari. Sa kirad minekad isa kinayanan nakalihudid sa luar dalam. Paingkura ko basan na kayo. Sambalikon. Sambalikon no pagi. Sambalikon no pay pakayan dalam. Isu ang garuhani nga agumu to ko miya galid di. Maningolon no pati rasuk ka. Sa luar tingalanan. Tingalanan no rasuk, tingalanan sa luar, pakayan dalam, iri kasari pakayon. Jadi isuang karohanian nga iya di nagimatiot ko indalanan to ko. Iya di tawayaan dati. Nakura tu aguli to kay kaposiyon da laid. Kakuan na po nga ato ko oy on do maningolon. Haro pa kasari ipo luwaluon. Kano pod hiloloom may nako iduo itulun da laid tingalanan mangenakan manusia baru. Tingalanan da wago. Jadi kaboboyuhon na padadi sa kira da wago isuanggat ayat kadua na padam limo. Paingkuroh ta ka maningolon mantadid di patamo ta ka hit santabiut tu udut ngay dusta. Poboros nad ipain tapot kumatulun da suway. Mangungudut ta ka na pa di nakatalib. Katarima ka na pa kinarahingan. Patamon na ito. Kada na daray buhong sunat. Buli ba kalau buhong sunat ka? Patamon na pa ito udut. Kada na dat haraw pa ingon sambali ko. Iri na yung mamirongod di. Harahit paguhatan dot. Ako osarokod ako no yung bulayan. Kasaraw to kapag di pelajaran dot aguwasi nga. Sayra na po di dot ay po yung pasih kasari i Daniel. Nuka di diraja di. Hinggoh na di minanondos si siya di ka. Ngayon na di gokomon. No di boros sa gokomon di dan kay maragang. Ngayon na di tangkap po na tampa ay pagaway dot minanondos di Daniel. Isay na patamo. Itulun, ikaruhang, itanganak. Sontob no pa di katurunan daw, numan paswango. Nakuro tu iyad di.
moy dot aiso nundolo komoyon dot bohiton da sumono. Aiso no dande komon dot mintong to kono pagadi tayangan-tayangan di nga apa sih no poy tanak irihin dehi balas dendam do kosukodis yo. Jadi isuang dot penandudan dati kumakin orangan nga haroy pematian lo. Mantad ke haray oluluan dati iri nagi memirungaw. Harohit karita tambalut di gulod numandahay umbalay minamonsoy. General overhaul haruhayad 4,000 nai. Santaw nom ragkago. Di apa tu torino magot. General overhaul. Santaw nom karag. Iya na pagyadi onto kotedim sudah pasti iya dit tumagak kay katumbayaan no di minamonsay. May na di imbulay intangay kagum no kurma di turinumag santaw no. Head nakatami head. Nga ino po'y nakatam nga i-block. Ngo na di pakikatamay kago kadidihirid minangatam engineering. Kau punya head bingkok sikit. Nga milo po dalo kasyo. Nga ino po'y milo nga ilo block no. No kilong po nasulinggang po kasyo. Jadi hiri na po di nga minundudukot general lagi. Kada na daro oluluan. O sonong piato puri mananong nga general iti kagya. Jadi iti rohani dati nga general to ko. Kada na daro hit oluluan. Tulun da laid ko po siyan dati manto ko tinggalan tulun da wago. Tuino po hit i oluluan dati di nga iri ni mamirungaw. Iri ni mamirungaw di ko po siyan rohani dati. No pakago. Jadi ilot dusta patamon to ko tit paninirik pangungudot dati mo boros na di pointopot. Kakagod hilo. Sayra na pod tumugod ko kada nagisambo momon sa duso. Kada nagisambo oto na botadaw. Po opisakot kontotogod no. To pala di tong pinaid. Ilo ti pamat o bintogod nga tulo ni laid. Kahado hilo. Sayra na po tumugod ko kada na momon sa duso. Nga itinupagya tumugod nga milot tumaliboy. Bobos no piya minsambaya nga. Mimbulay na pala tumugon. Iyo kayo, iyo ho, katua garaja potoy, tango mositar, tango porasidin kanuno. Mimbulay ti tumugod. No kumbala ko'y nakamong got mo suwarat para pastor. Tumugod. Siap, saya ada cakap ka begitu kah. Mositar ngay, matir koy lay mo ti tumugod na mositar. Tulo ni. Komando pa nga ihati sebagai jemaat ta kinorohingan. Milo ngay to kay tumugod. Ako na po kayo tumugod, akon ko tulun. Atay. Akon ko normal. Na po di kayo tumugod tok akon ko normal ti hakasaraw. Iyohan na po monatas piya dat mamuso sa ginawa nga mimbulay na pula kong totogod. Naraitan dahil piyagalan na po dati ilo komondat mangudot. Dusta. Nakuruto anuman borosod ilo na po mangudot nga buli ko mangudot apo oto na bota daw ka. Oto na bota daw ako na buli mangudot okon ko harap binoros di. Kano po hilo nga ay buang la dusta patamo
po boros na di paintapot. Nga ilo na po tumugod. Ano man borosad patamo na ako na tumugod. Kada ko nandod o bintogod ka. Nakuro. Tu, ato kayo milod. Ay sa ilo tumugod. Paingkuro piyang haro. Nga ina po hit pinanuhan dahil nga kada nad mo mon say tumugod ko no kada no dot kapumon say duso. Awal ko pilo maganak ko may bay no eh. Sayra na po tumugod to ko. Tumugod normal ibagya. Nga sayra na po gisambot ko pamiduso. Paingkuro tumugod ako pamiduso. Mumang dusoy makantari ti mumangay to ko nundot monumbok ngay no kotog orikot ko pi katagadan. Mamaki no kada ti mamaki sila ka to ko pi dia. Iya nakpay basug ko paingkuro gi. Gisambo boros dati nga ana akan dataso tu tumugod gya. Hari tumugod may kiros. Ko pamiduso no. Jadi ilo na po di kamo na tumugod nga mimanggat na tumalib hara kasari. No kotori mo ko kinorohingan ka amu iti no po tumugod nga haro. Nga nukan hilo kada to kono mamiduso. Kada nadadat ino pa katagadan no ikon totogod no nga opisok gisombo ato no botadaw. Kom asaro to koy mo titid di hoy. Kumoy no po di tampinay nga dong atuang mo nga ubulit tumugod. Kaulay po tadaw milo nagit tumugod. Iyo di kamato di kamo nilo. Dong atuang po di nga di ubulit tumugod. Da nga daw not ubulit tumugod nga apo ato no botadaw pisokon. Iyo di mato di kamo nilo. Nga sa kirop iyo di nga patut pari da nga daw na tumugon. Sakira na po dat ino po pinitagadan nga nasalasay gisambot na tanobot daw damay pari damot. Tumugod na dadi dong ato nga ay kada-kada po kasilaw po tadaw putanto na kagupitagadan. Sayra na po mitogod dat 8 dong atuong mikaruhang buli jadi dat milam mo da pa isa tulunan. Milam mo da pa isa todopon. Hiribili ko tiso mongunsi. Ikaruhang terpaksa diri karusi panjang. Terpaksa karusi panjang teko lebih taruk hirik karitam modop. Ilo na dalat pasimbanan ka. Adi mila patamo nilat konto togod nga haro dadi lot ay kasimbanan. Tumugod di kasari nga no kasimbanat konto togod. Ato kay olimon dat gumu nagi ipagilitan dati dat katama da magakun. Iho na pumuti di gulupom atok o bintogod o kumuti ka. Nga sayra na po nakotori mo ako Yesus sebagai juru selamat pribadi. Nakasimban ako. Hari ko piyo ipagilitan dati demi agalid. Gisombo karuhang nga magakun ngayon. Otood do ginaw ko nakotori mo kebenaran lo karuhang ko tok. Borong son tembod matilo dilay. Isi kitampuk kamumang. Nga sayra na po di nakotobat. Puji Tuhan. Amen. Yadi nadagyat. Manto kadad ino pa'y karuhang nga kaboros nga yadi. Puji Tuhan kasyo. Okay? Sekirap yan dad amo nga sa kurang-kurangnya dot. Da nga daw na tumugod. Sa kurang-kurangnya da nga daw na tumugod. Nga ino pa day tamudan kapilo
kanu to ko mamusus dat kapurimanan dati sira da tumogod nga haray kasaritit pengawalan diri. Kada no ko pomiduso to ko. Komono po nga ada kasinduol. Kasinduol lot. Iyati, piya nga tumogod to ko nga kasindualan to ko sendiri. Kada na dandok ko paninduol nga karuhang tambalot. Suway ko ilo mangudot, ilo obintogod no pakago. Kada no dat manahak ko kastiwatan ko madirogon. Utapot tagi matitang Pinay, sera na pot tumugod to ko. Oso nang hiragon na sumuwa nga hiri. Oso nang tu sera na pot tumugod nga iti na kawalan da pamusarahan dati pertimbangan dati nga tumagak. Haroh piya nga oribaw no akuri no. Miagal dit awok ano po. Nuno na po isuang ginaw no nga Columbus. Iti tumugod nga yo dino. Sira na po point tagod ko point laso o ginawa no. Ino po hi kawalan diri no nga oribaw. Hilo no dat mila sumuang ilorogon. Man tadi di kada to kono may kasiwatan lorogon ka. Sekiroh dat iya no po nga mananakaw. Orang yang mencuri kada na did may panakaw kago. Nga osanong nad isya no pom kumaraja popowon sa nunuhi karajad ang osonong miyampay dolongon sendiri o miloh nagi kadawi siya melayani da kinorohingan. Tumaubat to kono po mantad kono pod mananakaw nga kada na di ang may panakaw kumaraja to ko de ipoy patut iapatut pentopot ikaraja no nga ikaraja tong osonong sayra no pod ang osonong karaja kabu kasunsudon nga milo tokod melayani da kinorohingan. Milo ko manguhup patulun da suway it oporlud panguhupan. Nga borosan kud aramay matiga ti manakaw. Susa. Moy kono pingko kog kantung gawakon. O sonong-sonong no pohot awayaan no 1 kali kokog 1,000. Sonong kamu. Susah-susah no mamutong pintab-bintab no ikapingan no. Ngoy natulun gayat to. 1 kali gayat mano pod hopodo kilud kapingan no. 1 kali gayat piragatang godon do 3 ringgit lebih ka. 1 kali gayat 30 lebih ringgit. Man po 30 ringgit lah. 1 kali gayat. Malayo na 1 kali insan mini pamagayat ta kopingan no. Gaji na po nga 30 ringgit. Oso nong kamu. Oso nong. May kapanakaw karita. Kapanakaw ni karita pingiduan no supiapat pobolyon. Ay samudal no. Oso nong kamu. Oso nong magihumako kakanakanon gi. Irin gid ato ko insalawon dat og gumumanakaw. Tu opurimanan dilod. Oso nong kaposyon. Bahkan dahar nagimanakaw juta-juta akuntungan. Tangkapon bayaran no po yung may panangkap. Kumayan dat ay ilo nakakuhaan dat manakaw kasari tulun to osanong gya. Osanong koy humihuman. Kada pula tandaham nga ni panakaw. Osanong koy humihuman. Pirolinaid numanumad da manok. Ngoy natulun panakaho. Ano nasusapi na pagaya himini panakaw. Komun oso dong gya. Nga
Sakira no po dot iyati no po nga sumilit tulon dawago. Mananakaw ko no po kada na di panakaw kago. Sakira pa yung karaja kad kuntirik. Pakaraja ko mekanik. Kada na di ongay popolis sa kisupana. Kada na di popolis sa kisupana. Sakira pakaraja kad ihri padagang kasupiapat. Sikin hen. Kada na di dat kau jumpa saya pukula nama ka. Kumbala ko imuti kopyo hoy. Imonopot kopyo. Naragi free lock to karita nababak to mid in Taiwan gya. O ngayon kuno pumulid iso hirid iso akaday. Haro kati kangko. O ada. Kau bagi nomor handphone kau lah. Patako kuno ditulun. Piandad pukulanam po nalipon. Kau datang sini kadai kuning yang kadai kaling. Hilo pomoto doon. O ngayon kuno. Dia kasyo. O saraw kuno po nga. Harakan to perkhidmatan di luar waktu bekerja di tika ginawa ko. Ay, oso nang yan harot yati ka. Nga nu kadidot. Manakarita kau ka. Hodi kangkum. Mingka pumati. Mingkaili pohom. Kano kapopatunoy. Misok-lisok. Bayaray kunom. Free lock. Sepatutnya 500. 250 tiso. Ngaman po 150 lah kasyo. Hiridin na ilan ko ay pinanakaw yung masyo. Pinanakaw siyo hoy. Risit nga ay so. Naratian ko irino pa nga ni siyo anuo. Jadi iyo ko ipakaraja nga sakira na po iyo di kaboboy hondati. Sayra dat osili to katulun dawago kada na dit iyo di. Untung ko piya di ay sa modal no. Nga kita kinarahingan. Paing kukura ko madi hadi gisam dun nga paing pakay ko pa di kasari barang atahan ni mo tidi. Atahan ni di kasari oy. Nga sambulan-bulan ako mo tid angay no kodop. Sigog kadid atangkap itulun ni did tulun da suwayot kinatangkapan. Kaman kuno pa nga minang di siya tulun da suway nga nadapatan. May na di siya sato nga ikum. Ingay pastor SDA nga iri nga nakapomaling. Tok oing gorit to kumusarahan ko musarawoy. Sambulan-bulan ko mo tidao. Ngay. Nga umura mo tidog yadi. Kau gumuan mo ti miyagalid dit bay ni tong Pinay. Katutunan nuno pahit padagang. Kau gumuan ti di. Nga iyati nga sebagai ikarati koilo oilan dati poin sala nga kada ta kuno wowongon da may hunsu may walun nailan no po poin tuno diralan kada ta kuno wowongon da may kago po nakihalo aya mumbalumbalo did mamanaw lo YouTube boy aya anaro di kasari Jadi sekiranya pemananakaw toko kada no di dot manakaw nga kumaraja gya kumaraja to di poin tapot kedua na podom siam kada no di hari boros sosaw mo sumaliwan man tada kabang no nga guno na boros at ang sonong ipopoing kakat dahinggay apatut may dot iya lo na pay korongaw nga kotori mo do kasih karunia ba hindi daw kayo hoy isa daw koy pagot ta mo didid mimboros at imongon sit mangkalahit to nga kano po dilo nga kada na dadi darit boros at isa samu nga ita ang sonong mantada kabang dati nga
ino paday manto ko nga i-boros-boros demi loh det manahak da semangat tisom-tiso. Kadang-kadang got ilo no po kaboborosan dati i minggaso hibagari bo. Minggaso to ko idit i boros-boros luca-luca kadi da Malayo. Kapag irati-rati to ko isuanggat isa tinimungan nga intangan to kano padadi loho di hom ino padadi boros dati nga idahit kano manahak kasamangat kumatulon da suay gi. Haro timpu-timpu dot kapuri manakud serba sala nakuro. Mantad ke harati pelajaran dat Kiki Armin Susuab dusun ministry. Kain talang di ngelo istilah-istilah asaru do kuman pagi usasaid mongonsit lah, mangkalahit lah. Nga haro na kapuri manakud isuang ginaw kud ay ako na padadi nimbulayan da isuang ga pelajaran nilom. Ay dadi harohi komondilot tilo kano ginawa ko. Kasarongay ako na di dat harohi kanta kopiyot ipagilitan iti makikinangongay ay dagyad okon kay lot pangkot bad DM minangimbulay tilo ka. Ngapain ko ra maghalo gi? Milot ako kad maging gaso-gaso. Mangimbulay di gaso dot i luca-luca. I berbaur luca kalau bo. Buli ka. Kadang-kadang got ilo boros-boros sot miagalilo nga haro hiit aorohian. Haro hiit kok kito pandangan na punda dilo dati nga osonong ko boborosan di siyo ka. Ngapain kuro mikaruhang ubuli ka. Iya ko na pa mikaruhang ubuli ka. Aya si pangkalahit ako dadi hoy kan mumangi karuhang ubuli ka di. Ubuli kan tan mikaruhang bagi. Uhatay tampinay Andrew to kailo. Jadi isuang ga tinimungan miagalot dusun ministry WhatsApp group tayo ka Telegram. Gumo ta ko matiti. Atumbayan ko harit akon ka Adventist so pay ngamong dati. Jadi sayra na pun dad iya dihigyan di kaboborosan dati nga nukan do dilo. Haro ikapuri manandot iyati kadaw nga iya di bo sayra no po kasungku ta ko di guru po itsuay katumbayaan. Ato konundo anga mandit i boros-boros dilo nga nuka dati. Ay ilo kopiyo hipamayelo ka. Atumbayan ko ilo kadaw kasungkud isuang tinimungan dati. Sekirah dat iya diho kaboboyhon kaboborosan dati nga screenshot ngay na ilo dim intay pagido ko ti harianam ka. Ilo kopiyo hipamayelo ka. Man, bot mikaruhang po mabulikan to bagi. Jadi pinsingumbalan to kono ya. Ay inapohit gasoh det kira-kira kan natulun nga ilo na borbaur luca mo. Nga umbalan to kono minsing umbalot inapohit nukadhilo inapaday boros-boros dati nga iday miloh dot manahak da semangat kumatulon da suway gisom dot inapay korong di nga kapuriman hari kapurimanan delod nukadhilo beroleh kasih karunia. Yun mo nasihat din nung kololohin ko ba yun?
Suway ko iri, kaboboyuhon na padadatid sira dat asili to katulon da wagu, nga kada tokono dat maninduol da rusod da kinarahingan, Roh Kudus Allah. Tu iyalo isiyo na matiit mananda dati. Roh Kudus kinarahingan ni mananda dati. I manahakot ay kapangilaan da iyati na patinga pananud da kinarahingan. Jadi sekira na pod miagal ko tambalut, ang YB po to'y ko imil manahak dati dat peruntukan nga tamangan to kono ginawa di ulo. Tu ilo gihay manahak kanununuay dati. Paingka nagi kadaw kumad Roh Kudus sa kinarahingan. Isiyahit ikamuendat memeterai dati. Imo nugalatil lo. Iya yoti. Isiyahi berasanta ko na pod isiyahi mamili dati. Oman tadi di piarawan to kono ginawa. Piarawan to kono hubungan dati umad Roh Kudus sa kinarahingan. Ayat to kumodua do kalimpupuson. Nununo pati komanda kapaiton iaratan to ko katagadan dati, kopiongitan dati, ponondos dati, patamon ngay dadatid ipagilitan dati, ompeng ka nagit nununo pa'y karaton. To, ogumu iti pumani patamon it hanam ayay na bulatil no bonga ilo na ikuman ko ditino dat patamon ni irasuk kalaid gunoon dati wago. Kada na did iti narasuk ka tingalanan. Nga tingalanan na sa luar. Tingalanan dati sa luar, tingalanan rasuk, tingalanan sa luar, tingalanan ni pakaian dalam. Demikian pula segala kejahatan. Kung ano pala itong pinay nga ay so nada aluan dati. Tingalanan ngay. Nga, iyo ko na padahom o suwaw kod sangulun kumadisuay miyampay dat lisi om magyampun-ampun miyagal kinarahingan isuang ni Kristus minangampun do kayo. To ko. Mimbulay na di isuang ginawa datid no koy loho kuno padad iyatim ako ida sumuanggat ako'y bertobat. Kumbal ko dit, ko kita dit, i-postawan sa yan datulundat. Ay, sayra na pod, nakabasa ako iti na pumanigup nga, popori ko to sakit. Tingkod ako na di minambasa. Kada indod sayra na po, nakoylo takod, ay right ko iti katumbayaan, kabenaran, nga tinumingkod to ko di mangilo. Iyati na po tim sayra na katarimo to kabenaran. Nakoylo to ko dadid hinggahi apatut tuman dati tong kiaday. Tong kiadan no dati. Kada di dot monosol lagi dit ay manyasal no kunod ay bertobat manyasal ko dit minakibaptis at ogumu tomo di pumadi mantong kiaday ka. Nga ilo nolot kumoyan dat tulun dawago. Iduon dati itulun dalay tingalanan dati dawago. Isay daga di madadat wago ngay gi. Mahanto ko no umbalay. Aga Timotilo tu mantad da po dit kinamula ko nung gisamti ko lahing nung iri na kaboboyhuan no sigag kana po dim suhuan ko manang kiad. Ikaboborasan no iyad di ako basad no iyad di na mati siyalo ka. Katari mo ako na di kebenaran. Suhuan ka dim manimban. Ako ni mati ka sinang-sinang ki. Nga pakiano ta ka na panghupan kinarahingan.
Moy dot itinapot kaboboyhon kapuasian dati dit apoy ngontok ko kinorohingan kapuasian da laid nga ano dati dot monongkiad. Monongkiad kam tangkiadan kamit ano dati gulion. Kada ada sing guli-guli tangkiadan da suab ngayon kago tangkiadan da suab di nom man kago. Tangkiadan kam tangkiadan dati. Kapuasian dati dot laid i a kapiontok dong kinorohingan. Wah, pahilon to kono pelajaran dati dot kasuabon na bay no. Kung sikaw to ang podas ya tolingo dati. Ang podas tolingo dati lod. Iyo ho, piya nga kapuri mano kuid opodas nga. Iyo lo nalo boras kinorohingan lo. Ilo lagi man kuy apatut ka piya gi. Jadi may to kono pori ko to kuma kinorohingan. Santo bidit kolomokon dati mumbal to kono mumbangan nga o gumuot pagumbalan o gumukantob may to kono pori ko to kumakinorohingan med o hupan to ko. Mau disusuai atau purimana Torimo getos sinduana Kada ketong haruson dihon no kita malu Yesus kasasarit korongong Ansoko ira sinu kadang ketong Yesus Ano misis at ako iswang sambayang. Kinarahingan asundu iswang kerajaan sorga kasuabon da sabat diti insan pod om sikaw yahay mantadot panambarasan di nimbulayan dahay do kasuabon da bayno. Haron nagi kadawhit kasinduol lagi naudahay maya diti panambarasan iti nga santabid di pagaduhan no ipanuhuan no hupan na yahay gisambot ay kanu da yahay tumanud dit miagalip korohian no ipanuhuan no. Agumo kolomokon dahay sebagai tulun nga mantado panghupan da kinorohingan o tumbayan ni haydat o insana na po'y kolomokon kaubasanan dahil amin tok dokorihan kinorohingan nga o hupan ni haydat monongkiad. Kung sikaw Tuhan tu hinakonagid miyampay dahay iswanggot kay sisandot kabaktian na sabat tabay no hingga na poho terikoton dahay da sumambayang nga moy dan milam mga hakdahay dat lobi kasamok kumadia. Anuan nagihek kalidasan datinan gisombot kanu yahay da papaindalan da pelayanan miyampay da otood ampay ka nag-iisuang panasakit tatinan nga may nelo anuay da kalingasan anuan da semangat da tumuguang da nununo pohot kabaling kahangan da kalidasan nilo. Iti na sambayang dahay pasalobon dahay kumadia isuangaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dot kinapagyampayan natin dok swabon na bay no. Bayno no po nga iho sandiri tumulod da moy hilod nuridi. Daerah narinang isuang da pelajaran khotbah. Hinako po osanang gat sumadia to ko dat kabaktian da sabat bayno.